Menjit nang tumben Talangan menjit nang ada Dijawabin cimaan luwih kan muni. Dijago pati. Dijago pati. Cara nama balik bataro asan ciunyang beden enggak? Hah? Nah sing kengken. Kene nyin sumuyo banyak ini kalau ngatur nayanot. Ternyata tertib dak mau balik. Oh. Ada nih negak. Ada nega. Ada nih mau belanja beli sosis. Cien sosis. Foto dagang sosis. Ada main beceki. Cien cekian nuat cien. Di Jeruang ada. Ah. Ada nih menegak di bajang-bajang di ini negak di jalan-jalan. Di dorot. Cina jauh nih. Cara mau balik tajam dah. Pani lingsir negak. Boleh beli. Cien tu. Di belakang negak nih lingsir. Oh ni lansia di belakang. Ani lansia di belakang. Oh Dori menjajar. Ani di muka tuh di baju putih tuh soroh balita tuh boleh. Balita tu kengen. Bayi di atas 50 tahun tuh. Baca. Ijo ada bayi di atas 50 tahun Jawa cing melbu. Baju putih unyang bayi. Balita tu. Balita orang Cina. Benar. Adi balici orang balita. Mun di atas 50 tahun ya tuh. Tu masuk kategori balita tu. Jangka lah yang cara jang Ni cara cia. Ani bayi gitu cocok aja beli. Maksud cia. Ani gitu berjuang luang sama ukuran kan. Ijo ada unuk. Ani bajang sing luang sama ukuran kan. Adi sing bang cicang tu adanya. Ani lingsir luang sama ukuran kan. Ani lingsir lu. 25 hukum. Di jalung ni tuan. Pertama tung munyi kukul pertama. Tunggu kol si malu. Aduh beli puntong nganten yo. Ngantian cang. Buat kau bas. Kau bas. Kau kopi. Kau kopi. Oh. Tung benpo kan. Tung main buah ni gini. Mati kurang. Kan kala luang na juga. Awak cing ngemil ngumi bungut cing. Kalau yang tulis bajang-bajang aja nih sih itu. Cangling tuni ngalin pemudi sebenarnya. Memuji di muka kembali. Ada dua not. Dori yang PKK cang ayeun kengke canggil dia. Yang ngerayu pemudi zaman milenial. Kengke cara nih. Sing perlu kau ongge ya. Adio. Saldo pemudi. Oh. Ge dah kita. Adi sing tadi kean. Karena harus lain bahasa. Kengke bahasa nih. Halo besti. Nah gitu bahasa aja nih. Besti harus mau besti. Sing tadi bahasa isyarat Sing tadi. Harus bahasa gitu-gitu. Bahasa di muka-muka ada nih generasi bangsa nih generasi. Nih pasti apa yang kecara menyeling dunia. Hei Sopo, kamu lagi apa? Ternyata Sopo mau balik. Pasti nih maling WIP banyak nih pasti. Nih bu, ciri-ciri kang paling WIP nih. Timbalnya Sopo jarwok teko, adik teko. Nih leng kupang nih sih di selam jadi. Kakak kewalo sengengan deman cang oleh nak adi ci deman yang cang seng deman kewalo tadi rago mau bali anak tadi mau bali anak HP itu adalah smartphone harus diimbangi dengan smart people harus seimbang nih seimbang sing bisa nganggo kan HP tapi sing bisa apa dan nganggo di luang sing bisa ngado di luang nu nih kengken artinya diimbangi dengan apa doa alih ane pakat boyo alih ane boyo tu nih kengken cara cie ane boyo kengken ane goyang tu perkecil lo tu nih sudut pandang kecil angkali rago lu cenik cara jani ini taki ning sewako kuno video artinya poi wayah nih irago dan cenik nih padang harus sedang patut mangan melajah dinu cenik rago patut taki angkali rago deman mau palian sama dana pilih nih kan pelajar di apa segitu pangsing manipuan berberade ngelah HP ke walau tu nekal ngai rago sangsara
Ujane itu sing ulian munyi ke ngewok. Sing ulian munyi ke ngewok. Ulian jerijen limo nak bisa masih ngewok. Ulian jerijen limo hukum bisa kenean sing nah sangalang pang bisa rago membeda-bedakan channel tadi upload channel sing pangerti angkale pilih-pilih mani-mani yang mau palian apa sing itu peningah tuh maju balik mulaimu bang yang mau balik ke walau pemakas selantasan jani ada rago dini dijauh ada di perang alat kirim hati penghargaan itu Kriano Krianonya nyiran dan pati itu sang Prabu jangan sing ingat baru pulas cang madung iki angkalop kengken mirip pikam itu pasing kuping ngelewan kanu dilan tangkilan Hiriang dawa kalek sampun aya semicil sirah 1000 pati jangan nih boy riwa sia kepali cerakan ning ulun kita maker wangsi oh inggih didiang arah durus dadi geles sumicil poyo sira Prabu lila karsa tanan wani maka wani ditiang sareng peleng ditiang sampun nyantos iki leang hati rasa tuh nah nyaro hati sampun bilang sang ane luwe cone genggen pura ratu ngarani ngarane luwe jano to apa manusia ne luwe itu yang pemimpin bisa mulo ikan rin sejeroning saselo urus tidak ngerti seni mandan banyak situ urus kayu cenano prabawan itu luar wangso padra tumipeng watu remok pasang tinggal bawa si tone caro kedah kaple gede mantu jak merempiang raos itu kati rasa ngetes sang kuping tiap tis ngai ke daud kenal sih gitu lagi jerakan ku kita makan ditiang ayo kita makan anget dong lampaking ulun kaya don purun ditiang doh ngiring minokati baratu sarang paling ditiang sarpa hey kaki jauh